Novak Đoković uspešno korača ka novom velikom uspehu. Srpski as nastavlja pohod ka 8. trofeju na Wimbledonu, a usput svaka njegova pobeda vodi do novog rekorda ili dostignuća. Roger Federer mu je odavno za petama u mnogim segmentima, a do ovog momenta Švajcarac je odolevao u jednom parametru. Naime, Đoković je trijumfom nad Rubljovim stigao do svog 46. polufinala na Grand Slam turnirima. Na taj način se izjednačio sa Federerom, a priliku da mu preotme i ovaj rekord Nole će imati na US Openu, gde se vraća posle 2 godine pauze. Novaku je pobeda nad Rubljovim u četvrtfinalu Wimbledona donijela još jedan korak napred u njegovom teško dostižnom rekordu. Naime, trijumfom nad ruskim igračem, inače 7. na svetu, srpski as je upisao 246. pobedu u karijeri nad teniserima iz ranga najboljih 10 na svetu. Koliko je Đoković dominantan, najbolje govori podatak da se iza njega nalazi Federer sa 223, a Rafael Nadal na trećoj poziciji sa 186 pobeda nad igračima iz top 10. Nema sumnje da je ovo još samo jedan parametar koji potvrđuje Novakovu dominaciju u svetu belog sporta.